ole bung thuam khua ZPM treasurer pulal fak moi chu khami VC le local council in thlanni khan vote te po thlakin anua chin thre lawin oma ti chuanin ruang chhar ani ta ni ti kha kan hriat dan ani kha tin pulal fak moi hi bung thuam ZPM treasurer ni lai ania party in beina ani ngem ti te po kha soirik chu anom deuh zoi zoya amaro chu engemo a chan ni te rengang ti kha mi pui na kan nga event te po ani reng bokani ti chuanin pulal fak moi ruang kha ni som pathuma khan mu ania bungthuam an khua tanga kan mun lam kilometer thum vera hla a khan leilon noya khan arwang kha an mu he mi arwang an mu ni hianin angonga gamcha nget takin alawin suya tin t-shirt le kekor te chau kha ha ti kha kan thu hriat ani le bokani ti chuanin he arwang lo mu tu te po hi no pang picnic te khanin an lo mu ti kha ania engpo ni sela kha kan thu hriat ani ti chuan police ten ma an la chho zela theito pin man la ti chuanin hemi chungchanga hian voina hian thu thara rom tlat mai chu chu ama pulal fak moi thattu te zinga mi tin hlel zinga pu mo tualthattu pu la ni chu tualthattu la ni apo ti thei chong lawa tualthattu ni ya pu te zinga hian anu pui po tel ve tlat mai ne tin hemi ama thattu pu te zinga hian soita kang khan anu pui sumdong rungi ti nge ka hrelowa chhir dan tu a soidan tur hi lo sei sol mai thei sumdong rungi ania tin anu puya u nau nu fapa eliza le ama fak moya ngei thian pa puram hlun moya te hi rin hlela pu mo tualthattu pu an ta ni ti chuanin an chi zel na chon pulal fak moya tha ani dan chungchanga hian an mani chenai na khan amua pulal fak moi hi ti chuan amut lai chuanin an thatta ni ngei turania ti chuan an tha nuwa chuan autorickshaw mangin arwangan hmuna hmun hemi bung hmuna tanga kan hmun lam akala kilometer thum vela hla lei noya khan leilon noi khan monitani soita kan khan lo mutu te kha bung thum high school class 9 zir lai te ania anni khan lo mu chuak ta kha ania ti chuan makdu me chu pulal fak moi nu pui po hi tualthattu pu te zinga han om ve thonangin ani som pahni khami VC le local council in thlanni chomadar som vela khan pulal fak moi kha vote chiar ngai chang turin chuaka ti chuan hole tak lo awangin ti thil thuwa khan anupui khan uai me throi tu te kha a hriat tir bok ania tiang kha thil thlen dan chu ania makhop mai he kan ram chu ngai he tiang thil ten thlenga ti chuan soizel dana chuan pulal fak moi nupui te hebrew nam anni ani ome tualthattu pu te jingami pu fak moi thian pa aboral ta thian pa puram hlun moi ero hi chu mizo bungthum khua mi ngai ania ti kha anon soidan ani bokani chu engpo ni se hi thuthar kan hriat thei berania amak khop mai he tiang thil tual thana te an thlenga chuta chuanin hemi achung khat laina nai te pon tel ni nge police na han chui chuak thei hi makhop mai he tiang thil kan rama an thleng ve mai hi poni se thu chiang jok te kan langai changa nakina information te pon len petura ngai la han react dan vak poka thelo he thili chuma arab plak ti pialamani enge a chan lewang anin tha chan lewang hi engma tunchina han kan la thelem lova party wang chu lo ni kherangem nge nia chung ko boina awang jok ti te po ngai to tham takani pokang chu poni se khati jong hatun tum ve chu ni pot sela voina session tan anita a voina ro chu governor speech tivel kha alania thil topic hot lu tu khala ni lem lova nak tuk lampanga chuanin angai nom chho view tura in ngai tiang ti jong khatun tum ve chu ni pot te se